Nah, ya deh, Bapak Mahmud. Anu, sen di lapangan macam-macam mun gede. Jeur lah. Jeur sana. Mohosok. Ya. Jadi jurus
Woi. Ya. Woi. Laki kita naik kerja kat sini. Kita punya tay juga kita. Apa lagi pikirin nak? Tunggu tadi ya. Itu beda deh kan? Oh, itu beda. Ada coba kita. Oh, nak bodoh. Rizki kurang pengaruh. Apa, Be? Tuh.